ibi ni ibintu twavuze, ni ibintu ukora ubu, kuronderera muri wewe no kwihangana. Ntabwo Imana izagusaba kwihangana muri passé cyangwa kwihangana muri future. Imana ivuga ngo wihangane kugeza igihe. Iyo uvuga ngo wihangane kugeza igihe, kwihangana kuzasoza umurimo wako, bivuga iki? Wihangana muri present, ni tashe yawe, nagaye tashe yo muri future. Iyi biri bya nyuma rero biraza kudufasha kumenya aho Imana nayo idushaka. Iyi biri bya nyuma tugiye kuranga cya gatatu n'icya kane. Rero ni ibintu biba muri present, ariko icya gatatu n'icya kane bitabihinduka. Icya gatatu rero gikora muri passé. Si ushaka kumenya Imana gushaka, uronderera mu byo umaze igihe unyuramo. Donc ibyo waciyemo nabyo bishobora gufasha kumenya Imana gushaka. Ni nkuko nawe uri hano ushobora kwibwira ngo urahana Imana itagushaka, et pourtant ushobora gusanga urahana Imana gushaka. Gusa ni amakuru utahawe, kuko information ni umuco ukurasira mu mwijima urimo. Wari muri Kigali ariko kura ko nta cyapa gihari cyakora uri muri Kigali, nta muntu wahuye nawe uvuga ururimi rw'u Rwanda rw'iki Kinyarwanda, ko kibaza yuko uri Burundi cyangwa se muri Kongo. Kubera iki? Imisozi irasa, amazi arasa, imihanda irasa, kaburimbo zirasa. Ariko uyu n'umuntu akavuga Ikinyarwanda, wahita ukavuga uzwi ni mu Rwanda. Niki gihugu kanguye? Uvuga ngo wari mu mwiza, wari muri ignorance, wagenda muri Kongo kandi utari muri Kongo. So information ni ikintu gikomeye kituma uva mu mwijima mu kutamenya. Hari impano nyinshi mugendana ariko mudakoresha. Kubera iki? Mark information kwiyongabire uyifite. Icyo mukora dukorana niki? Ngo aduha kumenya iby'Imana yaduhereye ku buntu. Ibi kurimo Imana yabishizemo ku buntu, na facture irakwishyuza kugeza nisa, n'umwuka uhumeka irakwishyuza kuva wahumeka. Ariko gira gato ikibazo gusa gato, bagutse bombone pale mushyashika batakulipisha direndi dimanche. Nta munsi bazasiba kukurisha ngo nuko ari weekend ngo samedi dimanche abantu bakora ngo n'abandi bakoze ku kazi ni bazakurisha. Barakuruhisha uriya mwuka paka upfa ubaho, bazarihisha umujyana. Ariko Imana ngo biduhereye ku buntu. So ibyo Imana yashyize ku buntu, umwuka wara aza kutumenyesha ibyo Imana yaduhereye ku buntu. Mwuka wara sukuza gusa utaruke ugwe abantu baragwa bakanezerwa, ariko uwo mwuka ukugusha nuguhe kumenya ibyo Imana yagushizemo ni umwuka bwoko. Iyo atabayemo iyo revolte yo gushakisha kumenya, abantu bashirira muri eglise arabayinyoha vuga mu ndimi wangubaza, ariko wowe bite umuhamagaro n'uwo karara kureba gute izo ndimi uvuga ni bwoko. Mwuka wara bakubwiye ko ari pararara gusa, bigarukira muri pararara gusa. Ngo aduha kumenya ibyo Imana yaduhereye ku buntu. Aduha kumenya, muvuga kandi aduha kumenya. Rero ibyo bintu tugomba kubivamo, iyo mikino kamenyero twabayemo igihe kirekire. So rero icya gatatu nacyo still no kuronderera. Murabona no kurondera, twacyamo turarondera aho Imana dushaka, ariko turonderera hehe iki gihe? Turonderera muri kahise, muri passé, ejo hashize niho tujya tukareba parcours yacu, ubuzima bwacu, ibyo twakuriyemo, uko twagenze, aho twabaye, uko twakuze, ibyo twakundaga tukiri abana, ukabaza ababyeyi bawe. Utwo tuntu tugana tugufasha ugenda uteranya ukaza kugasaba, ugasanga hari ikintu waremeye gukora. Wenda warabikomeje cyangwa se hari ahantu wadeviye ukaba influence imwe twavuze n'umushahara n'ibyo abantu baha agaciro, commentaire, gutinya amakomantere y'abantu, ushaka commentaire nziza gusa, jya muri ibi bivugwa neza biri birasuzuguritse. So ugasanga hari ahantu wageze uradeviye. So icyo gihe rero ushobora kugura kandi ukagaruka ukajya ku murongo mwiza. Ejo hashize naho haragufasha kumenya ahantu Imana iguhamagarira.